Assalamualaikum warahmatullah. Ibu ngan ayah Bandung saudara kamu bisalem Nabi ken sunnah jarota mumat tanda mulia kamu bisalem Nabi ken sunnah jarota mumat tanda mulia. Jinolon kisah sabolam rawi tentang Wahabi rimung penyata. Jinolon kisah sabolam rawi tentang Wahabi rimung penyata. Karimung Hussein kaum Wahabi kaum Nasrani si perhanama. Karimung Hussein kaum Wahabi kaum Nasrani si perhanama. Allah Allah kutibam bambum Wahabi diplom sidroro dalam lum ladum lampaya natusut lu abak sebab diplung najid yang ladum kata plo ija natusut lu abak sebab diplung najid yang ladum kata plo ija. Di ane asajino kakung di ane bajeng meputa-puta. Di ane asajino kakung di ane bajeng meputa-puta. Jino Wahabi habis tegageng bak sebab diplung bak kenang tanpa. Jino Wahabi habis tegageng bak sebab diplung bak kenang tanpa. Allah Allah bang kuno subah Wahabi be'ah. Alahai pungo gereda putai yang pangon siluk aku tanpa sigo siluk di kamu mereyu meida yang pangon siluk aku tanpa sigo siluk di kamu mereyu meida. Aku tibang bambum igo di bapo kasigo sango igo ayawa. Kutibam bambum igo di bapo kasigo sango igo ayawa. Igo si parhan hanaku tuho yang penting kamu cukup merasa. Igo si parhan hanaku tuho yang penting kamu cukup merasa. Wabi pungo wahai parhan ane gemeto roda punggung lemo aditu biragata ajar kaja aweh abu mo kamo bejan ngon besokul bomgata kajar kaja aweh abu mo kamo bejan ngon besokul bomgata. Bak masjid aman paran mekubang beserta musang perumah gata. Bak masjid aman paran mekubang beserta musang perumah gata. Alahai ta'en ane pang tibang alahai bubrang gereda puta. Alahai ta'en ane pang tibang alahai bubang ane gelante parhan punga. Lingkod rumah ulon nasiba ubungko ditupe mabo di jeb umuda Wahabi parhan di ane abudo
Anayub bajo ditemegata Wahabi parhan di budo Anayub bajo ditemegata Wabi punga Kasih ke ana pantun lon antau ke si gambu dosi parhanama Kasih ke ana pantun lon antau ke si gambu dosi parhanama Menyona Allah yang putruk lanjut tak anto kepal kedua Menyona Allah yang putruk lanjut tak anto kepal kedua